Sibayule, Ramthar Weekly Recap Hun kan lo thleng le ta. Karmasakha Central Region Missionary Retreat voingana man ani awangin kan program kan ron titsuak theilowa ngaidam kan dile. Ramthar Weekly Recap program hi changplungzo ka buatsaih chhomek zel ani a. Ramthar fielda kan Rawngbawlna Chanchinthar berber le Synod Mission Board malakna poimo tak-takte ron tarlang chin ani a. Kohhran hoten he program hi minlo ngaihlut saka azaw theih ang bera minlo theih dar sak chin turin kan ngaihnawn le cheu ani. Field shanga kan Rawngbawlna Chanchinthar te ilo ngai thla ang u. Garbi ang long mission field. Ṭawngṭai Synod le Synod Mission Board thoho nakal zela. Garbi ang long field athok turin ṭawngṭai missionary pathum antir bela. May ni hriat sanghi somhi parukhan garbi ram antheng. Synod Mission Board buatsaih food processing training nei turin garbi ang long mission field achangin missionary pahnih tir anni. Synod Mission Board le Mizoram Food Processing Research and Training Center phai bokon selingte hian nikum lama khan MOU an lo sign to a helai muna hian training hi an nei don ani. Hunwei ta garbi ang long mission field a kan mission school te permission nei lova kalpui ani nuwa mission school pasari ten sarkar changin recognition an dong kimta a alomom hle school recognition dong thar te chu hengte hi anni. Presbyterian Mission Higher Secondary School Dipu, Presbyterian Mission School Hamren, Presbyterian Mission High School Koilamati, Presbyterian Mission School Sarihazan, Presbyterian Mission School Zengkha, Presbyterian Mission School Silonizan, Inglongpo Mission School Longnit Borjan. May ni somhi pariat sanghi somhi palukhan garbi ang long mission field at huktu tharte pualin orientation training nei ani a logle changkai takin he hun hi man ani. Garbi ang long mission fields hung bial shanga may ni somhi pariat sanghi somhi paruka changkhan free medical camp nei ani a. Tuna hian nei le na tur matchop alaom mek bok. Free medical camp nei tur hian Dr. Walthan Khuma Mizoram achanga somni in Rawngbawlna lok tak nei mek ani. He free medical camp hian ngaihlut a hlo hle. Arunachal and Assam Mission Field West. May ni somni pariata changa ni somthum pakhat sangni somni paruk chung khan hrang kohhran Bomdila Pastor Bial Arunachal and Assam Mission Field West sa Shillong Presbyterian Kohhranin work camp kam gospel crusade anneya. Heta hian kohhran member mi pasom pasari le meithia panga ankal thei. Work camp hi bial to Pastor Reverend Lalramdin Tharakolni upa H van lala. Tual upa lalding pluang asai lo le. Tual upa lalrin zualaten anho. Work camp ba hian biakin ceiling siam mabak siam zawin electric wiring te baka biakin fencing na te tho ani a. Pathian ni tlaya rurang kohhranin zanria an buatsaih sakbok. Zirtop zana devotion nein inrin ni zana changa pathian ni zan thleng crusade nei ani a. Pastor ne na changin thutsa ropui tak ngai thlak ani. He program hi tual chung kohhran ten an ngai hlu in an hlokpui hle. Home Mission South. Masihi sangati chimtuipui area meet nei ani. May ni somni pakwa achanga ni somthum pakhat sangni somni paruk chung khan masihi sangati chimtuipui area meet chu Bungtlang South kohhran nei ani. Speaker tan hian Reverend PC Rohlira mission veng thlangman ani a. Pupuyatan Krista Thushetute ti ani. Chim area shang longtlai le siaha tiamin masihi sangati fellowship pasari a oma. Hemita hian mi somriat borvel ankal thei ani. Area meet man ani ma hian lunglei masihi sangati gospel team te chuan PWD veng le 0 lama ringlo te hna be pui thlakin Rawngbawlna anlo nei to ani. Meet nei chung hian ringlo mi somthum pariat komna nein ringtu mi som pathum antiti puibok. Home visit chung ko soma anneya gospel track te sem anibok. Hemita hian ringthar mi pahnih an oma alomom hle. Area meet hlok le hlotling takman ani. Arunachal and Assam Mission Field North. Beauty Culture Rawngbawlna. Arunachal North Mission Field a Beauty Culture Rawngbawlna hi beautician P lalrin zualiralte en kulna hnuaya July sanghi somhi panga a missionary quarter sa Bulchan ani a.
kumsang hi somhni panga hian course khat kalpui phot ani a zirlai ringtu mi pahnih lak an ni class po tlawng takin kalpui ani a hlawtling takin course po an zir zo theia a lawmum hle kumin sanghni somhni paruk hian course ni kalpui tum ani a February achanga June course khatna July achanga November course ni na thanga ve a chen ani kuminatan first batch kalpui me kani a zirlai pahnih lak ani a an tho chu achangin helper pakhat sanghni somhni panga pechami roi ngal ani bok class hi somadar somle achan veya devotion manchin ni in zirlai tenen devotion hi in man chok chin ani dortu ring lo le ring tu pasikhat khochung mai ni lo khopon achang te po in an nei chin na thopa in pathian thuwa kom na hun remchang zong chin ani a kum thei po an nei nual zela chongchai sakdu an om po in an chongchai sak chin Bible le gospel tract te po an sim chin bok Football Academy and Coaching Rawngbawlna Film malang na in atira school lamte bia in school be chana football coaching ti tumani a ma se school lama remsan lo na a china beidong taka anom lain All Adi Youth Association nen maktak mayin in rimna an siam thei hlau maya anilamin playground le security lam an ngai to a mission lamin training peg le mango mamo leina lam an tumthung kumthum chungatan inrem na siam photani a October ni somparuk sangni somhni panga khan AAYA and PC Mission Football Academy tia ming vo in AAYA tenen a hon na hun program man ani Academy tel tour hian kumriat achanga kumsomhni in kar te thlan ani a seat po somnga omturati ani lain zumdu antam ema wangin mi somsari pangalai mai batch khat atan lak anita ani kar khata nili thojan ni thole ni ninga ni le zirtop ni ate tlailama training hi nei chin ani mi pakhatan enkol an boy thak awangin coachan mi tlangwal pakhat assistant coach atan roi ani bok training hi me sangni somhni parukhan batch khat na chu zo ani a tournament a academy minga telturin tuna hian anin buatsaih mek ani oga sangni somhni paruk thachan ve achang hian batch ni na chanle tum ani training ground na pathian thu inshil a harawangin zirlai te hi anin lama te kalsilin pathian thu soina hun chatak te an nei the pha buka a hlok thlak an ti hle tin thok tu dang ten filda te tlo in Bible check semle zirlai te komna hun te an nei thei chin bok zirlai nu le pa te hian an fa te ground da an shwai china chung nu le pa te chu lo kom chin an ni bok academy thupui hi pathian thu shil na rim sang ani rualin khotlangin an support chat thei zob nan gui hlo do ti chu slogan bera an neya nu le pa te po ti pui shin an ni coach pu age lian zova hi AIFF D coach license nei ani awang hian khotlang po in an shiat pha hle a tuna po hian subroto kap ateltum Arunachal team te coaching peturin anron dormek bok ani Arunachal Norta Professional Ministry Rawngbawlna hian racha achwa chhomek zela thoktu te po an hlimin an phur hle ani Arunachal and Assam Mission Field East Meini somhni panga sangni somhni paruk thochan ni khan Jarampur Craft Schoola zirlai te swan until chui zor chwa na hun an nei Jarampur Bazar le Solomile Bazar te in zor chwakin thomhno chanem tak shal chwa ani Craft zirlai te hian biak in tifai le coachan mi pui ngai te puin hun an mangchin bok Arunachal East Field Wam Chung Bial Shang Shang Khasan Pastor Bial Lakla Pastor Bial Miao Pastor Bial Jarampur Pastor Bial ten nisomhni pakwa achanga nisomthum pakhat meisang nisomhni parukhan Presbyterian Women Conference hlotling takin an mang Tripura Mission Field
Tripura Mission Field da thoktu sponsored missionary tlangwal eden lalpar moyale nularita arlal nun filite anneya lomum antihle heng sponsored missionary te hi kolasip diakon ko shantir annia agartala pastor biale rubrai pastor bial ate anthokang tunkar chung hian Tripura Mission Field da ringthar somni paruk anneya alomum hle headquarters Reverend Dr. Rosiam Lianato Chong, Executive Secretary in Charge, Mission Le, Reverend B. Zo Mangaya, Synod Secretary 10, Mission Consultation, Manila Anay Turin, Ninga Tharuk, Sanghi Somni Paruk, Zirtop Ni Khan Aizol an Swasan, Anni Hian Cambodia Mission Antlo Ngalang. Contract Missionary, Zathum Somli Pakhat Da Nge Anni. Contract missionary sanghi som achanga sanghi som pathumala mi zathum somli pakhatchu permanent adanghe anni Synod Mission Board in rodna athen angin Synod Service Board swan SCC a athena June nili sanghi somni paruk ningani khan SCC swan rodna hi pomin missionary mi zathum somli pakhatte chu permanent da nge andita ani missionary da nge zongjong te Synod Mission Board swan alompui takzet ani. Falkona ramlei ani. Masihi sanggati Rawngbawlna atan falkona chengnuai sumruk pangaman ramlei fel ani a. Helai mun hi namdang sorkar na thokle. Officer te zinga Rawngbawlna turatan ruaman ani. Presbyterian Church of Myanmar nena kan thoho na thuthung lo siam to angin. Synod Mission Board swan Presbyterian Church of Myanmar nena missionary som na tur sumpek tura arwa mansu partnership committee ten an lobo zuidon ani pastor lal zedangale pu vanlal humazadeng laknao mission field amite nikum sanghi somhi panga January ninga a anti conversion law manga thuboi siam sakte chu an case sinfel anita kansha tangin pastor lal zedangale pu vanlal humate hi khat chung jaila tantir anni nuwa bela chwatir annia Alliance Defending Freedom ADF malakna a an case sinfel alonita hi alomom hle ani Central Region Missionary Retreat voingana lotling takaman ani May ni somni paryata changa ni somthum pakhat sangni somni paruk chung khan luangmual ko shana Central Region Missionary Retreat voingana lotling takaman ani Puanto angin retreat hian speaker atan Reverend Dr. Rosiam Lianato Chong man ania thupuyatan tuarna le shiomna in amhuakche terko te thilti bungsom ni changsom ni pathum chu man ni in missionary ten hlokhlak anti hle retreat hian thupui shang zira soihona hun manchin ani zaipo le mimal zai ngaihnom tak ngaithlak chin ani bok atheng tu luangmual ko shante in buatsaih na le in pek na a Missionary-te le ringtuten fakom anti hle a Synod Mission Board chuan atheng tu luangmual ko shante chunga lom thu an soimulmul ani retreat manga missionary-te local dan hetiang hi ani inziak lut zongzong mi zasari som pani riak lut zat mi zanga somkwa pakwa langakal zat mi za som pathum Phil shang achanga retreat mangtura an local dan hetiang hi ani Calcutta Mission Field achangin mi za somnga pakwa Delhi Mission Field achangin mi somsari pakhat Jharkhand Mission Field achangin mi somriat pariat Lucknow Mission Field achangin mi somthum pakhat Nepal Mission Field achangin mi somruk pani Odisha Mission Field achangin mi somsari pathum Patna Mission Field achangin mi za pathum Siliguri Mission Field achangin mi somkwa pasari le midang somni pariat te annia anvain mi zasari som pani anni Khatizung kha tukina Ramthar weekly recap huna Ramthar Rawngbawlna chanchin kan ngaithlak le kan clear ho theih te chu ania karle pathiani zinga kan ngaithlak chunzom le donia thirtu le ngaithlatu zongjong te voin pathiani hlim takle pathian mal somna nena mangvek turin du sakna kan hla na cheu